Ovo u ruci što držimo i što ovako malo podsjeća na brašno je pčelinji otrov. Ovako neobično, nikad ne bi pomislio da pčelinji otrov ovako izgleda. Sulejmane, ti si, kažem, jedini proizvođač ili tako pčelinjeg otrova? Pa u Bosni i Hercegovini sam jedini proizvođač pčelinjeg otrova, ima nešto malo u Hrvatskoj nekih koji se pomalo bave pčelinjim otrovom, više onako. I ima nekoliko ljudi u Srbiji koji skupljaju pčelinji otrov na drugačiji način. Ovo su znači savremeni stimulatori skupljanja pčelinjeg otrova gdje se pčele stimulišu pomoću elektromagnetnog polja i one ostavljaju svoj otrov, znači potpuno humano, bez ubijanja pčela. Ostavljaju ga na staklu sa kojeg mi stružemo i onda dobijamo otprilike ovako proizvod jedan gdje je zaista mukotrpno raditi, ali zbog same cijene i onoga što liječi taj pčelinji otrov isplati se raditi. Evo vidimo, dakle on se stavlja u donji dio košnice, pčele dolaze na ovo staklo, ubadaju, je li tako? Jeste, to je otprilike žaoka ubada u staklo i ostavlja svoj otrov, od čega 1/3 otrova ishlapi istog momenta, a 2/3 nam se pretvaraju u jedan prah koji mi stružemo i koji je potpuno, znači, nema nikakvih problema čuvati ga do 20 godina ovako, znači nema nikakvih rezistencija na bilo šta, potpuno je otopiv recimo u vodi, u alkohol ga istog momenta neutrališe, uništava sve u njemu, znači ne smije samo doći do alkohola i ne bi trebalo da je mnogo na suncu. Znači ono što ispari u prvih 30 minuta, ispari, sve ostalo ostaje i traje vječno. Da bi se proizveo 1 gram otrova, potrebno je? Pa između 15 i 20.000 pčela treba da ubode u ovaj naš stimulator da bi mi skinuli 1 gram otrova. Evo, gdje si uspio nekih 200 grama da skupiš, izvozi se za Ameriku, je li tako? Pa američko tržište znači je otvoreno za pčelinji otrov neograničeno. Kad bi mogli da ga proizvedemo tonama, mogli bi da ga izvedemo jer je izuzetno tražen za farmaciju, za autoimune bolesti, reumišijas, artritis, bronhijalnu astmu, krvotok i u posljednje vrijeme su počeli da liječe virus HIV-a. Nije ni mala cijena kilograma. Pa kilograma pčelinjeg otrova zavisi od čistoće, košta od $70.000 pa čak i do $300.000. Jednostavno taj od 300.000 mi ne možemo proizvesti jer nemamo mogućnosti, trebalo bi liofilizirati ovaj otrov, što je za nas previše skupo. I ovako kad malo to bacimo na papir i kalkulišemo i vidimo tu računicu, nekako se možda isplati više otrov proizvoditi nego med. Ali zato tako potrebni su i ovi instrumenti i malo više društva. Pa za pčelinji otrov da bi ga proizvodili, znači moramo imati izuzetno jake pčelinje zajednice, jer slabići ne mogu proizvoditi, čak šta više ako bi pokušao na slabićima, okolo sva društva bi napala te slabiće jednostavno i uništila. Oko skupljanja pčelinjeg otrova je nauka, vjerujte mi, iz tog razloga većina ljudi se ne upušta. Jedan ovakav stimulator košta, sa ove 2 ploče, košta oko 500 maraka, što nije nešto puno. Za pčelinjak od 100 društava bi trebalo 4 ovakva stimulatora i to bi se moglo raditi. Međutim, trebalo bi bar 1 godinu dana provesti u tom pionirskom radu, istraživanju, da ne bi čovjek došao u fazu da izgubi pčelinjak zbog pčelinjeg otrova.